Hello, moun mwen yo, koman nou ye, m souwete ke nou an form ak Jezi. Jodi an nou rive la kayo avek yon chose diferan. Ki sa liye, nou vin teste intelijansou avek yon ti kesyon tre fasil. Nou konen yo intelijan e nou konen yo kapab, men nou chwazi ti kesyon sa pou teste intelijansou. Kesyon an ki sa liye, yon ti moun ki fet isi Chili, pandan gen 2 mwa, paran deside al viv Meksik ansam avel, ki kote ti moun sa ap pousse dan. Pran san ou dan de kesyon bien pou ka veni avek bon repons lan. Yon ti moun ki fet isi Chili, pandan gen 2 mwa, paran deside al viv Meksik ansam avel, ki kote ti moun sa ap pousse dan. Waw, gade yon kesyon fasil. Nap tan reponsou a travè yon komante an ba videyo an. Ou menm ki preme gade videyo an, patajel pou nou ka jwen diferent repons. E nou atan avek diferent repons. E la nou pal wè ki kantite moun ki wal veni a bon repons e ki kantite moun tou ki pap ka repon ti kesyon fasil sa. Nou konen yo kapab, jis patajel nap tan reponsou. Ou menm ki ta fon ti promene sou Facebook. Nou evite yo, jis vin kite repons pou la. Fin kite repons pou la travè yon komante an ba videyo a. Le nou fin gade tout komante yo, le sa nan pote konfirmasyon vre repons lan. Paske nan patan avek bon repons, e konsato nan patan avek repons ki fò. Se pa tout moun ka jwen li. Malgre ti kesyon fasil, kom dlo a bwe, men se pa tout moun ka jwen li. Nou konte sou repons pou la a travè yon komante, jis kite repons pou la. Kite repons pou la, patajel pou nou jwen plis moun ki vini avek repons pa yo e nou atan avek diferent repons. Ciao, a la prochaine.